Bokojana long Caribbean long minde mirkok la pen Herpar Association atum pen chingi chethanamai ki paman padupon. Mati jong ni phai 17 ari Bokojan project headquarter LP school long Caribbean long minde mirkok la pen Herpar Association atum pen Bokojan block ang kangalong kok la pen Herpar atum ang pong chingi chethanamai padupon along Anjali rong pharpi pensi mai chari ponlo. La pen kache rong hangpi pen auli hipachinyapor en ponlo. Labang somaya long Caribbean long minde mirkok la pen Herparatum ajak ding kroi pen kachi songpon by nong 1500 pen ke dorde by nong 9600 an pabat ponang ji la pen thier thip borek ang hoi permanent nang pinang jipu kachi song non kichun jiang deng an sidolo la pen non la soka chiklo ang bong kok la pen Herpar kido anatum setami dong kamukam Caribbean long minde mirkok la pen Herparatum asonson documents do an chithondam nang popusi maya long thanpon Lason si Caribbean long akang pia long chotkali Assam akang pia long tami kok la pen Herparatum akido kisong kachisong pon padulo Lason si chisong bom wang bom pen kichunji angring sidolo La pen kedam tang chiklo jon pli abai nong kilong li tami non chiklo jon pli abai nong long rin tilo pusi maya long thanpon Bokajan blok ang kangalong kido skura long cooks la pen Herparatum kido kisung aputhak asonson alam Caribbean long minde mir kokam Herpar Association la pen or Assam kokam Herpar Association atumalong chingki chethanamai padopon along Caribbean long minde mir kokam Herpar Association mai phi Rupali Bepi all Assam kokam Herpar Association konchunbang sunirong pi kasang kropi samilang so blok me phi Sintu Bepi Samilang so block chunbang Anjali rong pharpi Meipi Bokajan block Kache rong hangpi Bokajan block chunbang atum chetong dunsi Bokajan block angkang skur kido analong kok lapen Herparatum kido kisung ansusi kiklem kidam thunang jialam an chingki chethanamai misen pen pachunpol News Desk Report Time News Difu Pini kan news abitung atum thanang ditum than Andi kang sama pol sedana litum cepat duk pedang na citong dun pon ni na kardomang pilo lasi pini dang ni litum Bokajan LP school long ni litum pini tundang ni mar litum kacing wai ki do pon ke la pulo litum 2005 pen non ani litum kiklem kidam kacipat duk pen litum thang anata litum akijoy ke pulong lepin lasi la so alam ni litum pini kedak ni mar litum phan ci hang ke ni litum pipan ma kacing wai kacing sai mane ni litum directly nilitum aprang pen dharona piolo sita nilitum phan ithang ta sarkar pen nilitum phan kaching hona bipin lasi nilitum non bangke nitum ta lasi lason loke chokchelo non ke nitum ta kasar pilo apor ta velo nilitum ta ke lasi nilitum ta lason kasar pi bom apor ke nilitum ta do thelo mate nilitum phan ta non ke sarkar pen nilitum ta asabe sita akibat datang ka kichokang tung apor na kilelo lasi nona bangke nilitum ta lasi haikut sin nilitum kar kuri longlo haikut ki kuri ke nitum juna ciklo tarik trok anisi nilto haikut ki kuri lasin non ni marli tum phala hayalam kacini ne mate latum nang kicini dun tongte posini tum la hayalam kacithan kacimum phan sipini kiwa lasin ni marli tum phani litum kacuningri ke la pulo documents ke nang konglo aprang pen litum ke documents pipin la non bang ke haikut pen documents nang hang dun lo la mate non bang ke litum school certificate tanang potang ho la pe par ke hala sosio akene patang ho school long nilitum attendance ki kuri apor ko anpen ki damala sa attendance tanang populo la pen regulation ta la ve pulo tenitum sakuri ke hangta ene akijoy son mandel policy regulation ke nitum hang kinang sot la sini marli tum phanta la sin pini nang ki chipachini lo matenitum la hai kiduk kisunga lam nitum kachithan kachimum phan sikiwang la si prabjin pen la hai a news card julong pen ni marli tum takadok weta chisikra dongkam mokam head office do hadak phanang litum la so document nak chithonai nohole la so dorma ki bata la high court ki kuri tum an ke dampo aprang an par ke high court ki kuri tum ke ki kuri re det tum bang ke la grep ho kilong si long verpo la si la so kilong le det nai sok tar long rapet nai ye phan si ni lidak pini la dak kacing lai kacing sai phan ke ba la si pini alam ke ni lila an sikang ton lo kadong tangke nali tum ki ba nai ke ni tum ki hanga tengke no ko ke ni tum ke suri sirkep la pharot thok na piponai pusini tum sarkar long ke da bido he sita ni tum dak rijue heri petang hola ukila phan ni tum ka samit la ana teng si ka samit pon lo sita ni tum phan la non kacing mai pon ke alang li tum ta la si la ana 2005 pen non an le la tum phan
pini arnita pharokre phobet si paklem puke chokchelo la sila tum phanta pipon nang po la chingwai pon nang prabjin pen pusa langli tum tapu la sinile tum phanta hopot nama putulang isi sarkar heri pata ho kut long pen ke nilitum isi hopot nama pute sarkar pen la pen nilitum ka chotoy dun high court okil tum kachingwai alam do la so kachingwai hut ko ansi ki parai ponima suri sirkap tanang piponima ma suri photang pon pima la so alam bang tikok lo pulote ni tum phan aisia lis ulai la so alis ulai lo pulote la ke hopot nama pulote la ke lam chak achipilo la siko ansi ki pima la so ni silam chak long du po mo lam chak long da phiki akon ni mari tum phan da ko ne news phang po news abitung tum phan ne chi hang po ko lang li tum phan la so lam patha akon ni li jai thu po nang li tum ke hang de na li tum phan ang kirap dun ji phan awar sai mate na chingi than duluma ani li tum ke MP phanta ni tum hang lo MP phanta tum memorandum pi adlo ape ni li tum kaching honai tuliram sara phanta ni li tum memorandum pi dam adlo la pen ka ako ni li tum MLA Rup Singh Terona phanta memorandum pi adlo la pen ka ako ni li tum ining chokogre ong sinil to ako la ta ni li tum alang li Hemonto sar phanta memorandum nang pipon tha pata ni li tum kaching hona CM sar phanta alang li phanta lo pajir kanglo la pen ako ni li tum Bekta ari niri hongket besa niltum malang lipan niltum 11 tarik September hitkalin budget ar nita alang lipan nitum lo tokjir pen pajir la pen la sok tokjir ka pajir husi alang lita nang cipulo je nang litum mapan ahok lo ne emid demi la pan ke nili nang rab long lepin lang sita asa kormi pen la pen kene asides anggon badi pan ni rab long lo sita antun dang ni marli phan rab long le lang pot non bang ke ni litum ta nang chirap dun po mate nang litum phan nang chiwai pon po lang lita lang chak nang chipilo নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী সুনীল ৰংপি সদৌ অসম মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থাৰ সম্পাদক আজি বোকাজান যিটো নেকি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে যিটো মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মী যিটো সন্থা যিটো আলোচনা হৈছে তাত মানে বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মীসকলৰ যিটো নেকি প্ৰাপ্য দাবীৰ কাৰণে আজি আলোচনা কৰা হৈছে ইয়াত আজি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মীসকলে আজি 60বাৰৰো অধিক মানে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী কৰা হৈছে তথাপিতো আজিলৈ অসম চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমি আইন অৰ্থাৎ আমি ন্যায় বিচাৰি কোৰ্টৰ ওচৰত চাপিব লগা হৈছে এই গতিকে ইহঁতৰ এই বাইদেউসকলৰ যে দাবী আছে অতি শীঘ্ৰেই নিয়মীয়াকৰণ হ'ব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰেই 1500 টকাৰ পৰা 9600 টকা হ'ব লাগে আৰু মেডিকেল পেঞ্চন আৰু পেঞ্চন আদি কৰি সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু লগতে কোনো ধৰণে NGO যে অৰ্থাৎ বেচৰকাৰী খণ্ডক এই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কামটো গোটাই দিব নোৱাৰিব আৰু লগতে অৰুণোদয় আঁচনিটো যিটো নেকি বেলেগ মহিলাবিলাকক দিয়া হৈছে ঘৰত বহি থকা যিটো সমাজৰ কোনো কাম কৰা নাই সেইবিলাক মহিলাবিলাকক প্ৰদান কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আজি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মীসকলৰ যিহেতুকে মাননীয় টকাটো বহুত কম সেই গতিকে অৰুণোদয় আঁচনিটো প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমালোকে দাবী জনাইছোঁ আৰু সেই মৰ্মে আজি আমি ইতিমধ্যে আমালোকে ন্যায়ৰ কাষ চাপি হাইকোৰ্টৰ যোগেদিও আমি এইখিনি মানে দাবী জনাইছোঁ আৰু সম্ভৱ হয়তো 2024 চনত এই বাইদেউসকলৰ যিখিনি মাননীয় টকাটোৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মানে সম্ভৱ হৈ উঠিব গতিকে মই সদৌ অসম অৰ্থাৎ সদৌ কাৰ্বি আংলং মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মীসকলক যিসকলে নেকি আমাৰ এই সন্থাত যোগাযোগ কৰা নাই অতি শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰি নথি পত্ৰ অৰ্থাৎ ডকুমেণ্টছবোৰ ছাবমিট কৰি আমাৰ যিটো পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে তাতে জমা কৰি যাতে যেন আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ যাতে প্ৰাপ্যবোৰ আদায় কৰিবৰ বাবে পাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে একগোট হৈ এই সন্থাত সহযোগ কৰিবলৈ কাটৰ অনুৰোধ জনালোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ